Sħana rekordi reġistrata f'partijiet tal-kapitali Indjana Delhi meta t-tieni jum infila temperaturi laħqu 52.3 grad Celsius, hekk kif mewġa ta' sħana mingħajr preċedent qed tiksil il-pajjiż, partikolarment fil-partijiet ta' tramuntana tal-pajjiż. Residenti f'dawn iż-żoni ntlemħu lebsin il-bis protettiv biex jiskennu mill-qilla tax-xemx. Hekk kif il-pajjiż bħalissa qed issir il-votazzjoni għall-elezzjonijiet li r-riżultati tagħhom jitħabbru fir-4 ta' Ġunju. Mill-inqas 33 persuna, inkluż uffiċjali elettorali li kienu qegħdin xogħol, mietu b'dak li qed jitqies kaġun ta' sħana estrema fl-istati Indjani ta' Bihar, Uttar Pradesh u Odisha. It-temperaturi qawwija kreaw kundizzjonijiet estremi ta' sħana. Uffiċjali tal-Pulizija jgħidu li t-temperaturi ser ikunu qegħdin jistabbilizzaw xi naqra minn nhar il-ħamis. Anki l-Asja nxwiet b'sajf iżjed qalil, xejra li l-esperti qalu li gravat minħabba tibdil fil-klima. We identified that in the tropical Indo-Pacific there are some critical changes in weather patterns, synoptic weather patterns, meaning relatively larger scale weather patterns, and these are aggravating weather extremes in the region, and in particular they are aggravating heat waves as well as extreme precipitation. So what we expect to see in the future is more frequent heat waves and more frequent extreme precipitation. Il-professur Mangaldo mill-Università ta' Singapore qal li jemmel li xejriet mit-temp qed ikunu influenzati minn fenomeni naturali fosthom l-El Nino. The event in India and Pakistan, the heat wave that we are seeing, is partially influenced by global warming, but it is also influenced by natural variability, in particular by a particularly strong El Nino event this year. Għalli s-soluzzjoni tal-stabilizzazzjoni fit-temp għandhom jindirizzaw il-fenomenu tal-global warming. Obviously, another aspect that we need to take into account is how do we decrease this increasing frequency of heat waves going forward, and a key aspect obviously is trying to tackle global warming. Jispjega li l-konsegwenza ta' sħana possibilment ikunu severi. Perhaps that the impact on resources might be more driven by drought event. Obviously, water supply might be disrupted if we witness prolonged dry spells. In this particular case, this is a heat wave, and what we can see are immediate impact on the population. So heat stress, possible heat stroke on the local population. Workers working outside, for example, might be affected by these conditions. So I would say that for heat waves especially, this would be more immediate consequences for the local population. L-Indja tiddikjara mewġa ta' sħana meta temperaturi massimi jilħu minn 4.5 għal 6.4 gradi Celsius iżjed ola mill-medja. Mewġa ta' sħana żied estrema tkun iddikjarata meta temperaturi jitilgħu 6.5 grad Celsius iżjed mill-medja. Vjaġġ permezz tal-istorja jiżviluppa ta' kuljum fis-suq antik Alġerin qrib Tlemken, is-suq Azman. Suq vibranti u staġjonali li jissimbolizza l-mod kif is-suq antiki fl-Alġerija qegħdin jiġġeddu u jevolvu b'tiżwieq ta' kummerċ, kultura u attivitajiet soċjali. Is-suq Azman letteralment ifisser is-suq antik. Sappostu fuq dan il-palazz storiku ta' Ajnid li huwa magħruf ukoll bħala l-palazz ta' El Mekwar u l-imbena fl-1248 fi żmien medjevali misla ta' Nżjanid. Bl-isfond tal-arkitettura partikolari, is-suq jispjega ħafna għaddiera ta' kostumi tradizzjonali, inkluż il-ħajjek għan-nisa li jikkonsisti fl-ilbies ta' velu tradizzjonali li jiksil parti l-baxxa tal-wiċċ hekk kif wirjiet artistiċi fis-suq stess jattiraw ġema ta' persuni li jgawdu l-kultura tradizzjoni tal-Alġerini, tiżwieq ta' mużika, poeżiji u arti. Ix-xogħlijiet privati tal-artist renomat Banksy qegħdin jintweraw lil pubbliku f'Toronto, Kanada, bħala parti mill-esabizzjoni The Art of Banksy.
L-esibizzjoni qed tisebixxi iżjed minn 160 xogħol artistiku li normalment jiffurmaw parti minn kollezzjonijiet privati ta' nies minn madwar id-dinja. Well, we have 161 pieces of art that come from different collectors around the world. There's collectors in Asia, and collectors in Europe, and collectors in America. And so Michelle, who's our partner on this exhibit, went around and solicited all of the different collectors and folks that owned art and told them about the wonderful opportunity to show the art here in Toronto. And so he put together this collection. And really, this art comes from people's private homes. It comes from warehouses. This is art that you would never get a chance to see until Michelle assembled it and brought it here for the Art of Banksy at No. 1 Yonge Street. I have to say Girl with the Balloon. It's my all-time favorite. Ix-xogħlijiet esibiti jinkludu xogħlijiet famużi bħal Flower Thrower, Girl with Balloon, Root Copper u x-xogħol rari tiegħu il-Mona Lisa li ser tkun irtirata minn deriet pubbliċi minn din is-sena. Banksy always does it with humor. And again, that's why I think he's got a very wide appeal, because it's not something you have to think about very long. You can see what he means. And also, like we've got statues here, you can see what he means immediately. And he is relevant because his reach is so wide that when he does a piece, like just now in the UK with the tree and about the environment, everybody knows about it. Il-kuratur u l-producer tal-wirja Michelle Bermsa qal li x-xogħlijiet ta' Banksy jispiraw lin-nies u l-viżitaturi permezz ta' xogħlijiet tiegħu huma jkunu jistgħu jirrelataw ma' emozzjonijiet li jġarbu f'ħajjithom. His impact on the art world is one thing. I think it's his impact on the world at large is immense, because, and we see that with the exhibition, he's able to bring to inspire people and to entertain people who see sometimes art as, oh, that's not for me. And we see it with the exhibition. We bring people in who go to museums, but also people who never will go to a museum. But it is Banksy, something they see in the press, something they see on the television screens, and now they're able to see it live. And that live connection with the works itself touches you. And I think Banksy touches people from all levels of life. And that makes this interesting, and also why he stays relevant. Għal ix-xogħlijiet esibiti infushom jiżvelaw aspetti partikolari dwar ħajja Banksy nnifsu. This also results in us being able to showcase works which is never before seen, like gifts that Banksy gave to former lovers and friends. So yeah, it's getting easier. The complications are the logistics, the security, transporting 161 artworks around the world is pretty complex, but we do it every single time. Banksy iżomm l-identità tiegħu sigreta, iżda ma' żmien irnexxielu jikseb ammirazzjoni internazzjonali għal xogħlijiet intelligenti u li jispikkaw fit-toroq. Ix-xogħlijiet tiegħu huma vvalutati għal miljuni ta' dollari. Your first word is bruette. Brouette. Adelantado. Adelantado. Hypercheme. Hyporchme. Bruette Sommer għandu 12 sena u minn Tampa fi Florida. Dan huwa r-rebieħ ta' 96 edizzjoni tal-kompetizzjoni ta' National Spelling Bee. Kompetizzjoni tiffoka fuq l-ispeljar tal-kliem. Sommer nexxielu jispelja 29 kelma f'90 sekonda, inkluż wħud mill-iżjed kliem diffiċli, komplessi u li faċli tieħu żbalji fihom. Kwazoku. Kwazoku. Panettiere. Panettiere. Sagai. Sagai. Nachschlager. Nachschlage. B'żewġ finalisti fl-aħħar stadju, il-kompetizzjoni daret għall-eliminazzjoni fil-pront, e kif Bruat irnexxielu jagħti l-verżjoni perfetta ta' 29 kelma f'90 sekonda. Fl-istess ħin, il-kompetitur li spiċċa fit-tieni post, Faizan Zaki, li wkoll għandu 12 sena huwa minn Allen, Texas,
huwa tal-verżjoni spelluta b'mod korrett ta' 20 kelma mill-istess lista fl-istess ħin. Id-dissak kien ta' 9 kliem. Kaishinya, CAIXINHJ, Ramanur, RAMONEUR, Apasiapesis, APOSIOPESIS, Abseil, ABSEIL, Pathology. Ruhat rebaħ trofew premju ta' 50,000 euro. It-tmien finalisti waslu minn kompetizzjonijiet reġjonali li identifikaw 245 rebbieħa minn 8 snin għal 15-il sena. Dawn daħlu fil-fażi finali tal-kompetizzjoni li seħet f'ċentru tal-konvenzjonijiet barra Washington, il-kapitali Amerikana. L-avveniment ilu organizzat mill-1925, 3 snin biss kien hemm waqfa waqt it-tieni gwerra dinjija u waqfa oħra waqt il-pandemija tal-Covid fl-2020. Il-maġġoranza tal-kompetituri ġejjin minn 50 stat tal-Istati Uniti, iżda kien hemm ukoll parteċipanti mill-Kanada, il-Bahamas, il-Ġermanja u Ghana li wkoll kienu rappreżentati għal din is-sena. During the spell-off, you correctly spelled a total of 29 words. Faison, you correctly spelled a total of 20 words. That means that Bruhat Soma, you are the 2024. Congratulations. Wow. What a night. What a performance. What a finish. And a standing ovation for Bruhat Soma. So we have a champion and presenting the trophy, Script CEO Adam Simpson. Disney zvela l-ewwel xejn mill-film ferm mistenni mill-miljuni ta' maraturi ta' Moana. Hekk kif is-sequel tal-film maħbub se joħroġ tal-wiri fis-swali taċ-ċinema f'Novembru. Awli Cravallo u Dwayne The Rock Johnson dan se jkun qed iżommu l-irwoli tagħhom billi jselfu lil ħna lil karattri avventurużi Moana u Mau. Fil-film li jkompli wara li l-oriġinal kien ħareġ fl-2016. Moana tkun ħadem mid-direzzjoni ta' David Derrick Jr., Jason Hand u Dana Ledoux Miller bil-mużika ta' Abigail Barlow, Emily Bear, Mark Mancina u Opetaya Fao. L-istorja segwi l-vjaġġ ta' Moana meta l-antenati ta' ħajsejħula u jett itwettaq b'suċċess vjaġġ lejn l-ibra mbeda fl-oċeana fl-ibra perikolużi u anki mimlijin avventuri. Hija l-avventura ta' ħajjita u vjaġġ li bħalu sansa għadha ma affaċċjat f'ħajjita. And reconnect our people across the entire ocean. Molly? Boat snack! Oh! Boat snack upgrade. Bacon and eggs? Why didn't you bring the pig last time?